broj 19 Amir Zolj, broj 17 Šef Kokić i broj 2 Slobodan Kičević. Za Hrvatski športski klub Zrinski Mostar nastupaju broj 12 Igor Melger, broj 2 Toni Šuljić, broj 8 Lazar Marjanović, broj 9 Amer Bekić, broj 11 Bilet Timar, broj 4 Samir Duro, broj 16 Pero Stojkić, broj 18 Nežežević, broj 3 Damir Đelić, broj 25 Marko Popović i broj 27 Marin Ančić, glavni sudac Dragan Skakić. Da prestanu s obacivanjem pirotehnike na travnjak.
Tako umiri kaj nastaviti. Tako umiri kaj nastaviti.
riječ. Ja vas sve, ali izjave, ajde brže, izvodi. Ja vam za kadrova, brzinu, idemo. Stop, man. Što ono? Što je radilo to? A ja?
lagano dobije Manču. Ali Manchester United, a šta je ono? Šta je ono? Uj. Postavi telefon, šta je više, čitav put, znači bukvalno dole i nazad tako da. Jajno, rekao je baš. Dani srca nema, više sati bez to uči ja to snimati. Dakle, ako si ko da umem daš dole. Znam, ali ja sam kao ono što bježaš, nema snimaju nekom. Sve taj sesija.
s obacivanjem pirotehnike na travnjak. Žuti karton za nogometaša Veleža, Šefu Okića. Pa, no zmije jebo.
moći je za vrijeme poluvremena napuštati stadion.
Mađarskog Marina Ančića. Igraće se još 3 minute sudačke nadoknade u prvom poluvremenu.